Danas ćemo pričati o Dahua mrežnoj kameri iz IP Lite serije IPC HFW 2531T ZS 27135 S2. Sa maksimalnom rezolucijom snimka od 5 megapiksela, Starlight tehnologijom i jakim infracrvenim osvetljenjem, ova kamera je odlično, versatilno IP rešenje za mnoge objekte. Kako bi iskoristili potencijal rezolucije, bitno je da obratite pažnju za mogućnost vašeg snimača da snima u rezoluciji od 5 megapiksela. Kamera posjeduje H265 Plus kodek za obradu i kompresiju snimka, što znatno smanjuje opterećenje procesora samog snimača. Kamera se nalazi u metalnom bullet kućištu sa standardom zaštite IP67. Pomenuti standard znači da je kamera zaštićena od vode i prašine, što je čine pogodnim za montažu kako u interijeru, tako i u eksterijeru. Varifokalni objektiv od 2,7 do 13,5 mm omogućava da po potrebi izaberete ugao snimanja, širinu slike, odnosno površinu koju kamera pokriva. Procesor ove kamere obrađuje samo osnovnu videoanalitiku, a to su prepoznavanje lica i tripwire, to jest postavljanje zamišljene linije u prostoru koja kada prođe vozilo ili osoba automatski okida alarm. Starlight tehnologija omogućava ovoj kameri da napravi videozapis sa više nijansi sive u noćnim uslovima ili uslovima slabog osvetljenja. Nadam se da će vam ovaj video pomoći u pronalaženju odgovarajućeg rješenja i vidimo se uskoro u novom masterovom videu.